uwali n'emyaka 14 lubali emyaka 14 lubali bishi myaka inge 14 lubali 17 years aini ana chimwe kuni pamo na bamunyina wene ali mulumendo pamo na bana baume bakwa Biuha na bana baume bakwa Siupa abakashi bakwa Wishi awa Yosefu atwele imilandu yabo iyabipa kuli shibo kabiri Israel atemenwe Yosefu ukuchira abana bakwe bonse icho wene ali mwana wa mubukote bwakwe kabiri amuchitire umwingila utali uwa maboko bamunyina bamwene ukuti eo shibo atemwa ukuchira bamunyina bonse eicho bali mupatire no kufirwa okulanda nankwe umutende kabiri Joseph alotele ichiloto no kuchilongwela kuli bamunyina eicho babikirepo ukumupata awe atile kuli bene shiumfweni ichiloto echi ndotele moneni tuzimi ifwe twali tulekaka imyashi yangano mukatika chilime enyo moneni umwanshi wandi waima na kabiri waiminina moneni n'emyashi yenu yaisa shingulukapo no kutota kumwanshi wandi bamunyina batire kuli wene bushe chine ukatuteka atemwa chine ukaba n'obufumu muli ifwe mwa elyo babikirepo ukumupata pafiloto fyakwe na pafyebo fyakwe awe alotele nechiloto chimbi achirondo lwelele na kuli bamunyina nokutila mweneni ndotele ichiloto chimbi mweneni akasubana omweshi n'entanda 11 fishile tota kuli ine achilondolwela kuli wishi na kuli banyina bamunyina ele wishi amwe bawile nokutila kuli wene chinshi chichiloto ulotele ushe ukwisa tukesa ine nanoko na bamunongo kukutotela kuli iwe panshi elyo bamunyina bali mu finwike lelo wishi asungile ichebo ichi na tupepe yobalesa westu atotela na kabili peshuko ilio mwatupela panuma yakumfwe fyebo fyenu munshita yafumako no kusosa kumitima Yesu panshita tufikirepo iyakulekelesha iyo mwenfumo abantu bali ichibebebe na ifwe bene munshira imwe mwenfumo twafirwa okwimini na bwino twatendeka ukukonka inshira yabe na fyalo twatotela pamufyashi munine efo kutwibukulula pakwenda na imwe munshita ino iyakulekelesha Yehova na kabiri mwatupele shuko kukwata kashitaka kupituruka muchebo chenu no kulanda pabumi bwakwa Yosefu twamilombo kuti tusosheni tutungululeni twafuirisheni no kutufunda muli Yesu Kristo amen. Tunaendelea kuti tulelelesha pamweo wakwa Joseph na kabiri twachimwonamo mufyashi abafyashi bakwa Joseph elyo twalanda na okulanda kuti Joseph alina mulupwa abali 13 bonse pamo bamunyina elyo nenkashi yakwe imo Dina bamunina bali 12 nomba mukuberenga kwesu twaberenga ukuti uyu Joseph ali uwafyalwa mubukote bwakwa Wishi Yakobo era na kabiri Wishi ali temwishishe Joseph pabana bakwe
bali bamunyina. Na kabiri bamunyina bali mwenye okuti tata nachita shani natemwisha Joseph. Na pamulandu wakumuna okuti wishi natemwisha Joseph, bamunyina imitima yabo yaleko kubapela umutende pakumuna okuti Joseph alina obubile mumenso yakwa wishi. Chimbina chocho tulesanga icho Joseph alechita. Joseph alipatile ububi. Ilyo amona bamunyina wakwe balechita ububi, tubelengere Joseph Fisher alechita. Fisher alechita Joseph ngasanga bamunyina balechita ububi. Alaikala fena okuya mukuchita ububi pamona abwaini. Mwachumfa shani Fisher alechita. Fisher mwachiramfu. Joseph tabekelwe mukuchita ububi na mukumona bamunyina wakwe balechita ububi. Nefyo alechita lyonse nga amona bamunyina wakwe balechita ububi, alaya kuli wishi n'okuyalanda okuti bamunyina wandi balechita enshi balechita ububi. Enyo nomba bawishi nomba balabula polo tampulo lumo nalimo olota tumerengele oluwaku kalipira nalimo bamunyina wakwe limbi kuti twasanga ati n'okuboma kuti bachita shani baboma bamulandu wanshi bamulandu wakuchita ububi. So tulesanga okuti mukukula kwa Joseph wabalanda talina emyaka 17 ni Joseph ushabekelwe mu buluvembo. Joseph ushabekelwe mu bubi. Na kabiri lyonse fye tachane mupele nsansa kano aya eba wishi. Elo tuamu mwana nomba okuti pamulandu wankulile yakwe asanga obubire mumulola wakwa wishi. Okukumyako pano n'umashu bachina tweba. Munshi ino tulimo mwalasanga emisepele shingi abalikuwa baiche pali Joseph na bamwe abalikuwa bakuru pali Joseph, imibele yabo n'emichitire yabo ili yabekerwa munshi mububi. Na kabiri nga basanga umwale echita obubi tachinga bapera n'obulanda mu mitima yabo. Mwalasanga okuti emisepera eba ya join oyuwini omuntu n'okutendeka okuchita obubi kyapamo. Wishi Joseph atemwa omwana bantu oyo omwana telebekelwa mu bubi. Uyu mwana techire musansa musha elyo na kabiri telebekelwa mukumona bamunyina wakwe baleonaika mu bubi nangula mu lubembu. Ilyo tulesangwa chapa monge emisepela. Ilyo twamona abanensu baleponena mu bubi bumo. Abanensu balechitafimo ifishilonderweke mufifulomo tusangwa. Bushe imitima Yesu yumfwa shani. Chimbina icho Joseph ashininkisha mu mutima wako cyo twarasanga kuntanshe aishibe lesa wakwa wishi. Aishibe lesa wakwa wishi na kabiri akabile ukukumako mumyendele yakwe mufyo alemona shivo wishi. Amashi wetu berengere matusanga okuti inshitaimo Joseph akwate ekiloto muchirime nalabula ng'omupo wachani ila balete mefyani
elo mupo wako waistashani waiminina Ndio mupo wako waiminina balina bamunyina bako bonse balete mechani elo emipo ya bamunyina yafukama yatendeko kutota kumupo wakwa Joseph ene nomba chamusekesha okuye baba munyina wakwe nangula tachumfwikishe umochilolele ayaye baba munyina wakwe okuti efyo chiri ilyo alepwa okulondolola bamunyina wakwe nalimo mumfwerishu inalanda lesa abapelo okwiluka bwangu ukwishiwa okuti efingesa chitwa kuntanshi bambo okumwebwa okuti bushole tontonkanya ifwe tukafukama n'okutota kuli iwe nangula ifwe utukababa atekwa na iwe bwangu bailuka omwe chiloto chile endela nangu chile sosela mukupitete kwanshita na kabili Joseph akwata ichiloto emo tumfwile akasuba nenshi nomwenshi nakofile tota eno pakwe baba munyina nokuye baba wishina banyina bonse ulupwa lwakwe lwakano kukwata omutende batambo kumweba ula wishi amweba okuti uletila ine nonoko tukesafukama n'okutota kuli iwe Bible yalanda ati wishi tafumishekwe tontonkanyo kuli chilelo bamunyina wakwe tabasekelemo bamupata so tulemona ifintu fima mumwao wakwa Joseph file chitika elio tafile muletela omutende na mukatika lupwa lwakwe file muletela ubulwani pakatika bamunyina na mukatika lupwa lwakwe ile tatulaya abatali ndefu andande kwa mashuyamo wanwilingi mukatika ndupwa twikala abafyashinga bamone mbera ya mwana umo balamutemwa tefe mwe bafyashi nga mwasanga ati misango ya mwana umo naiwama mwalamupata chinshi mwalamutemeno alemiletela ichimwemwe mumitima yenu na kabiri munashininkisha okuti nshaka tukiwe nshaka ponteshiwe pamulandu wabumi bwa uyu mwana na kabiri abana ba musangoyo ilingi balatemwikwa na kubafyashi babo limonga baleta tumo mwalasanga okuti ulya wineo balastashani balapela limbi balamupela nelyo bamunyina wakwe tabalemunako embela yakwete Joseph ebumi Joseph atendeke nabo nomba kuli chintu chimwe chilefuma chabalila kuli wishi nechitulesanga bubile bwakwa nani bwakwalesa pamweo wakwa Joseph na kabiri ukutemwikwa okufuma kuli wishi mwebatemwikwa imisango Yesu ilalenga twatemwikwa nangu twabashani twapatwa kubantu kuti yabe misango isuma yabe misango ibi kuli imwe na ine ilipusho lyakwebo kuti ebo chila muntu ali shiba muno tuli misango nshiwakwata namuli umfwele lipusha ini ebo chila muntu muno tuli ali shiba misango nshiwashitashani wakwata kuli fintu fimo ifyolesa afwaya ukubombela mumisepela efyo tena tia sokolole efyo imwe na ine nalimo tukaba
mubwikashi bwesu pano esonde nombanga twatendeko okuyonaula lelo na chilyecho lesale pingo okutuchita mubwikashi bwesu mukasanga okuti chakana okuchitika tuli bonse pamwe onse oyo muli Jeremiah 29 verse 11 Bible itwebo okuti lesa alikwata amapange ayasuma pamyao Yesu tema tontonkanyo nangu amapange yakutonaula lelo mapange yakutupela omutende n'obuyo nomba ya mapange yakwaneso yakwata pamweo obe pamweo wandi na yakwata nayo epo yaleshintilila kuti waleka mapange yakwaneso kukana fikirisha pamweo obe kuti naleka mapange yakwaneso kukana fikirisha pamweo wandi ukulingana nefyo ndeisenda ichakubalira po tusangire Joseph tabekerwe mububi bwakwe na kabiri tabekerwe mububi bw'abamunyina emulandu ale alionse mukuzala kuli bawishi ilio amona bamunyina wakwe tabare ekitechi yene ilio tule kulange emisepera muno munshi tikushakulekeresha china muntu afuile ashininkisha mukatika mutima wakwe ukuti lesa alikwata mapangi ayasuma lesa alikwata matontonkanyo ayasuma nomba ya matontonkanyo teala asokoloka alo ayama tontonkanyo teachani teala asokoloka teala abekulingana nefe ya fuilio kuba lembi kuti babite myaka bakuti mukeseba icho lesa lefwaya mukeseba nomba mubushiku bwalero mushiku shakulekeresha shino mulishani bakuti lesa kesefikirisha chilya icho alefwa mukeseba twakula turesa mbili ya Joseph ilingi fwemisepela tufipamfutule imona na tutendeko kuhipaya nokuyonaula na chilyecho lesa apango kufwaya achitemukatika myeo Yesu awe katuishi kulifweba monga chikachitika Joseph tafwa ili okwendela mumatontonkanyo yabamunyina nakalya inga imwe bushe ilyo mwasanga china wingi chile chite cha rubana mwala imirina mweka nokukana nanguna na imwe mwala bati ninkupirwa kumo mwala pone na muchile chitaba nene mwishi byokuti pampela ya mweo obe pampela ya mweo wandi temu nanja kandandilako no wika shiwandi ubwa kuntanshi nali motemu nandi akamsumbulo kumfisha hapo ni nani? Ni lesa so kanishi chintu chimo echo tulingi lyokula afwaili kisha mukatika myeo Yesu kukwa temyeo iya kusekesha nani? Lesa ififiroto tulefisenda fyefifine pantu na filandwa neli ashiria bakwati lyashima kuli Joseph lelo mumeo imo muli ba munyina wakwe atutakalaba mwebwa nena naso sokuti ifiroto filifi wishina chisenda na ba munyina wakwe na bachisenda nomba lyonsino bachitontonkanyapo pamwe wakwa Joseph nefiroto fyako balasekeramu ndefo kumyebo kuti limo kuti fyachitika mukatika ndukwa twikalamu limo kuti kachitika mukatika fifula tufuminemu na mukatika filonganino mwana sango kuti bamubale monekapo ababishiwa tekwebo kuti ninshawa bambita bali no mulimo kulilesa nakalya bali no mulimo nomba lesa alikwata matontonkanyo ayapusana palichila mweo neshita abombelamo nefyafwayo kufikirisha palichila mweo icho ningaso sanichi ilyo twasokolwelwa mbone fintu fimo
twibaba ngufyanyo kweba abanensu mulengufwa inwe nkulo tulimo ninkulo iye tulechitafye ako waishiba na mutuma pesa bafoni social media oko waya so fino tuli kuno nabali kulusaka nabeshi bati muli kuno mwalafu mafi munamunine beriwe balya nabali kulusaka nabeshi bati muli pesa beriwe ponsopo mule mwafika na chose cho mule chita abantu nabeshi bamukukana iluka bati twebo okuti shitashino tufatwa babayiluka ini mushkushakulekeresha mukukana iluka bamona twichitira obulwani obwingi n'abanenso bamutatwisha ebyokuti barabena kisokorwera amatontonkanyo Yesu ebafwaya nomboko nawule ekimonwa kyesu bamumukasanga mwafirwa okuya kuntanshi pamulandu wakweba okuti yamusunga ebintu kuli mwebene ekola ekitakonsekanwa esonde nali kitashani nalishiba kuli nabakwata efuma tablets ifu kuluta bakitefyo nomba samu ukwetefe kalakene alefu afyonse fikitashani fishibwe ndebipapata inwe nshitatufikirepo ngamashiba situwe bayakulola nokwiluka mwiluke nefyo muletu mapa social media mwiluke nefyo mule baba nenu bale ya kuskulu baya tumatija kuisa kuskulu bale ya kuisa chonsha munapo fyo kutuma nilio muli mu toilet nebe vina muletu mako ati nomba ndi mwisa ni mu toilet nga mwabule lembo limo muli Nehemia chapter 2 verse 11 to 12 uyu Nehemia panu maya kupokelela amashwi yamo nalesa pakumutungulula mu musanga umo akano kusokolola ku bantu icho ale chita bamulandu wanshi abantu bamo they are vision destroyers bena ulefi monwa fya abantu ngabatendeko kumona omweo byatuleka birokuya kuntenshi nangwe ifisuma fimofira isa mu mweo obe wimona okuti abantu bonse abale kusekera n'abakutemwa mulengo fo bayuthi teonse ule kulanga meno eukutemenwe nakalya vamo walafu mapo balatampo okulanda ati mwamwe nefyo bayumfwa walafu mapo balatampo okweba ati ebene bafwaya fyati so nomba iwo pakukana ilukanga amashwi bachitweba munchitano yakulekelesha konsoko wapokelela nawe yakuba nobe nifinefi konsoko wapokelela nifinefi tawakeshibe ebyo wikashiwe bukabuleo naikafe noko buleo naikira tawishibe bantu tebonsa abatemenwe chole chita tebonsa abatemenwe okumana ekireiso okufuma mukati kamwe obe ekyo ngembisepera tulesa lebo tulea mukushimikira efyo tulechita shani tulechita munengufwa ngaba youthi tulesa lebo tuleshimikira efyo tulechita shani tulechita tulesa lebo tuleshimikira amapange Yesu bantu bamo tababelapo mukulungika amo babelapo mukutonaula so tube abachenjela ngamwamuno okuti namukwata chimo moneniko bamo obo mwachindika mukati kamwe wenu nobo mwaishiwa bumi bwabo kabyeni muchiteshana bo ifiri mumatontonkanyo yenu nali mwana amapange yenu kuti bamyafwako mumatontonkanyo lelo muya ku muntu onse muya pamafoni apo mutume efintu
mwana sanga okuti ishimona lelo mwana sanga omuntu lelo batuma ati na boyfriend na girlfriend ili ama relationships yapwa ishimona batuma ati naipwa kumona fyo omuntu ngale atuma po libiri mwamona se baba tondolo mwaishiba okuti naipwe nga baba na yimbi ayo mwambo kumuna atambo okuisa umulungu wapita batalala mwaisha neine naishani naipwa foni bechintu ekyakulandira kwefiri mu mutima wenu mwala onaule emyeo yenu bwangu bantu kuli bamo abashifwayo okumona aba nabo okuya pesa bantanshi ichikope tukwete nichi chine ichakwa Josefu oyo tulelolekeshapo nokumona ifyo fyambire ukulamuponena mukati kamweo wakwe natumfuati ba munyina wakwe bali mupata tabamutemenwe chisho tabamutemenwe ba munyina wakwe mwana ndushi tabamutemenwe ba munyina wakwe wana lela ndiye chinka chimbini chinshi tatemenwe misango alipatile misango ya bipa simbifishi tarengele wampate ba munyina emukwa ale amukufisha kuba fyashi bakwe emukwai mukwai dali ifyo bali emukwai abafyashi bako bali mutemwisha nga fimbi fishi ifyarengele emukwai nefiloto nafyo fyalunda pakukana achitashali pakukana atemwikwa ku bantu limo kuti mwamona mulela ndefire chitika mukati kamwe wenu mumule munatufire miletero mutende kanshi tafire chitashani tafire miletero mutende amashiwe yakwa profesa umo wakukinya alandiri okuti witendeko kweba abantu efyo chitire leka abantu leka efyo chitire fikusosele kuti namikoseresha okuti tefyonse mwana alanda fimo fisendeni munkama elio abantu bakamoneko fyamaliza out na mungofwa abantu bakamoneko fyefyo mubombele tabeshi befyo mulebomba panshi baisa mona fetkanshe uchitire nefi chapa pushako fyenshi abantu bantu tebonsa batemwa ifyo muchita tebonsa batemwa ifyo mwaba tebonsa baikala tondolo pamweo obe na social media ineta ikala tondolo pamweo obe tutwalilile tulemona filoto fyakwa Joseph nombeve fyamutwelemo Josefu ashitishiwa na bamunyina wakwe kubelenga kopano no verse 12 kabiri bamunyina baile kukuchema umukuni wakwe ashibo kushekemu na Israel atire kuri Joseph busheba munonko tabalechema kushekemu isa nde kutuma kuri bene Joseph atire kuri wene ndipano na atire kuri wene shikabye kamone nga babo mutende ba munonko kabiri umukuni nga wabo mutende no kumbwese sho mulandu awe amutumine ukufuma mumu pokapoka wa Hebron na aile kushekemu kabiri umuntu ali musangire moneni ale lubanta mumpanga no umuntu amwipwisha ati chinchi urefu aya na atile ni bamunina ndefwaya shunje benikwi uko balechemena uyo muntu atile nabateluka pano bantu na umfwile baleti natuye ku Dotan ero Yosefu aile konka bamunyina nokubasanga mu Dotan bene bamumwene ilyo ali ukutali kabili ilyo achirita la palama kuli bene bamupangile ukumwipaya
Joseph nashara na wishipanganda bamunyina naba mukuchema umukuni wakwa Yakobo wishi edo amona akashtaka pita edo amwe bati Joseph kabiye umone bamunonko nga bali umutende edo umone ne namana shonga shireishi umutende amandefu andete mu ekintu kimu bushe wishi mpakute mwisha Joseph alipatire bamunina abana bako bambi turesanga Jacob alesakamana imyao y'abana bakwe bonse echo atumina na Joseph ukuya mukumona ivyo bamunyina bekelenga bali umutende namba mumone ino Joseph abene chabo chakwa wishi no kuya mukumona bamunyina wakwe asanga hapo balishe na matabalipo ai umuntu umwamwipusha firetika elo amwe bokutindefu abamunyina wandi uchatiri wanje bakoko bali atina chumfu atibale yakudota nimukulishe yako baralishe nama ayako atidio bale mumona fyakatela mukila fishi batontonkanya ukumwipaya ushatabala iti kwa kibamunyina wakwe ni bamunyina wakwe aba nomba ni bamunyina wakwe aba afyalwa kuli wishumo na ngula bengafuma pusana wishi alife ni umo nomba ni bamunyina bamba okupanga okumwipaya ukwipaya bafwa ile afwe nomba ukwipande fwangu myeko kumbi ili abanobe bale kupangira amatontonkanywa yabipa na ngute bakwipeye mukufwa mulu balilumbilishi bale fwayo kukwipaya tilibonse bale mumonale isatika isaka lota akafiloto nemitima yabo umutende wa stashani wapwa ndefu kumyabo kutite bali bonse epo mutwale ensanse elyo mwasangu apo bamo mukaya apa bantu bamo ela muya mukufumyapo mutende nocho mufumishapo mutende temba mulandu wako batecho mulefu aya nipafyo bamishwa nefyo bamimona fya yakwisho mutende mukatika mitima yabo nefyo bale mona lesale mitwala mambo kufwaya bepa yecha bamuli imwe nala twaliliro kuberengako panono tumfwe atikabiri badyebere abati moneni umwine filoto ulya Aisa nomba tuleyeni tumwipa eno kumuposa muli chimo icha mufirindifi tukatira inama mbina imulya ero tukamone ifyo fika befiloto fyakwe namuyamfa mashiwe emulandu wine wibekelwa mukweba abantu fyonse ifyo letontonkanya n'amapange yobe bamunina wakwa Joseph batambo okulanda okuti natumwipaye n'okuyaye batatu okuti namambina isashani nayimwipaya elyo nomba tukamone efiloto fyakwe nga fikafikirisha ila nomba tukamone amapange yakwe nga akachitika ila nomba tukamone fibarefu ati bale ya ku university nga fikachitika ila tukamone nomba ferenti bale ya college nga fikachitika nomba tukamone kutinga bapanga mpange asoma yanga yakabomba bamo mukasanga tifyo mule tontonkanya fyakano kuya pantanshpantu mwali mamanya na mumfashwe nabomvya mwali mamanya mukweba abaneno tamwateko mutima nobo muleshimikirako bamo tebafwaya mwaya pantanshi yo ninkwata omwa umye ulefwaya okungupa tachibipire nachiwama nomba bushoyu uleshimikira ena natemwa tatemenwe limbi so tulesambili lokwishiba ebo tulebe fintu fimo ine ndemi papato okuti sambilireni okuti te fintu fimo munkama ezo abantu bakese munakofye success yenu
na Mungu fwa sambirira ni ukuchita bintu mwisa munkama ejo abantu bakese monakofye ifi atumbuka mucho mwalechita Ndebi papa tokuti na pafoni teba kutuma chonse chole chita teba kuivika pambiribiri nokumona abantu bamonyate na uchita chifu fimo bamo bakapanga amapangi ayabipa pamwe obe abana tumfo baranda tina tumwipa tumoneshani ifiroto fyako kofika chitashani fika mutwala munshira ibi balela ndokuti katumwipa etukamone fyalepanga nga fika chitika nalamye bechi bamo ulebelenga naisa mukukupanga echongo chinsha lefwaya ukapase bamongamo n'obumi bw'obuleko obusuma ng'oli mukashana bala kufwayira pomwo pakuti nawe mailoko nfwika taumfwa yole monati munanga nantemwa nicho yumu nobe nali mweshi na lyako lyali kitashani lyayonaika lolo iweshi na lyobe nali kwata kwefya pusana so alefwera we mailoka lumbuke chinga chimo chine nomba ife kumukukana atekanya nifyo fine batwebele libumbanyati batwebele atumushi kushakulekelisha bene basashani abalola kabili abayiruka imisembele shinge tashirisha iruka tashirisha lola bantu shire monati charo nachishitemwa bantu shire monokuti bonse na batutemwa bananda teka kasanga mwisa mulinzi kuntanshi yenu kuli amapangi asumole sabikireko efyarefo okusita katika myoyo yaifo bonse fwe bali muno lelo mwilaba ukuti umulwani nankwe tendera chimbika nokwiba ukwipaya nokonaula elo nga balanda tikanokwiba okwipa nokonaula ke myeo imbi umulwani alefo okonaula myeo Yesu fwe bali muno nala mipera kwecha kumwena kochimo pakuti mwishi byokuti afwayo konaula myeo Yesu mwamu mwana yobwaini Satani okweli alepitana mushta achungulo yo kulilesa ola bamwipusha na mwana mubonfe wandi yobo akana asumina kilato shani na mwana ambo kulanda na lesa alemweba ifyo achankilwa mumwa wakwa nani wakwa yobo atinisho mwalivika kweshi ukuboka kwenda ati nafumya kulela kumumpashi kwikatako pakuti mwishi byokuti Satana tabekerwa mu myeo Yesu finshi achitakuli yobo amutandalira era twatampa okusanga ati pano yobo abana bafwa ifyuma fyachitashani nga bambo kwikata kufyuma fyobe nishimweo obe bale chitashani bale ipaya na Satana kakabonfye abashipana mine na iwelimo bane tusokorwela fyonse ishuko niri lyakwebo okuti mulilesa mwali bw'obukingo amen eshuko takuli chanso nangu chimo echo Satana engapanga ichingafika pamwe wenu nga mwaikalanga filya Joseph atendeke okwikala mukatika ng'anda ya kwawisha no weapon formed against you shall prosper echobo chakwalesa ifyanso efikali kuti abantu bafyerenganya bafipanga limbi n'obuloshi ukuti bona uli umwe obe nga uli owalamwa nalesa uli owachingililwa eicho ndemi papa tangemisepela
munshi kushakulekelesha shino lekeni myao Yesu ibe iyala mwana lesa lekeni myao Yesu no kwenda kwesu munshi kushakulekelesha twende na lesa na kabiri abayiluka kabiri abalola ngata twirwike no kulola mwebate mwikwa munshi kushakulekelesha tukasanga okuti tafituamine efintu ilio nomba apana mina Joseph eno munyina Ruben alando kuti awe twalano nkachinshinga twaipa ya munyina weso chawa mafati mupose mwisa muchilindi nicho nakwate pange ili akwebo okutinga bamuposa mujolo bafumapo ena ala ya pusushe nani munyina wakwe mukuya mwili ashi tulesanga okuti Joseph bamwikata bamuposa mwisa muchilindi ilya Rubeni afumapo banepita abantu bashima kwebo bamubula bachitashani bamushtisha nendalama ati 20 shekel umwe wenu mwileka abantu bawubomfye ngapa kupangira endalama Joseph icheminina po bamunyina wakwe chako naula chilyecho abashimikireko okuti echo lesalese kululamu katika moyo wabo cho balefu afe bona ule interest yabo balefu afe bamupwishe nomba nangubeshe ngari na lesa aliwa chitashani wachingilirwa twasanga Josefu bamushtisha so ulupato lulete mfwa bamunyina pakupata Joseph icha isamo kufwa yomwo wakwa Joseph uchiteshani ulobe ukupapata nyuku kuli ifo bonse fwe bali muno mwemisepera tachaka minunsho kupata omunenu aini ilio mwapata omunenu elio no mwamba kuileteresha mokufuma kuli nani kuli lesa amabumba ya misepera yengi yadeona ikakumlandu wanshi ukupatana kuhabamu limbi umunenu fyefyale moneka limbi fyale landa apa kutasha mutashe mutasheni tachinonsha umwe wa muntu kupata omunanko nokufwayo umwe wa munankwe onaike nakalya tachaka minonshe limbi kuti mwaba bamonga babanga bamunyina wakwa Joseph abashikwetyo umutende nokutemwa abanenu mukatike ebumba mwiraba pampero okuti iyo chabefyo muleyo naula nokuleka omwe wenu ukafirwa kuya kuntanshi namashu yakukoselesha yambinyaya balebene mulafwayo okona ule myoyo yabo mailo mukabasanga ebali pantanshi yenu amen ba eoda bamo kusanfya bampusana na munyina wabo muchilongani nokumfwana baleko kumfwana enda pantu tali bubutungulushi elio nomba abomba kubuteko elio government yambo kupele efintu elio euli in charge eule fintu file pitira mapakuti abantu bachiteshani bapoke elio nomba na bwaba balefwa efintu baya ku office basanga koni nani Ujawine bafumako ku office babwe lero bayisa kuli nesamu ero bambo okundondo berelyashi nachia ku office uku nefyo ndefu ani fine afipoboka government na iperefi ero ninchishwana alafikwa tenomba nachia sanga mu office na muchitire fine mucheichi nomba ninfirwa ukuyako no kuyandande nankwe
bushe kumanso kutaudi obo waishita ukotobo waishwa ko mu office ine abenganga fwa tabarefa okuyachita omutende n'omunabo barefa ababovye ishirayimbyo kuyakwatira fe barefa na bati kabye cyo ku office kulakwira mu chita omutende nabo bakuti na ine njive fyeri ashi na bebere okuti aho kwena nshayishibako nanguba mu office ya komanza bamunandu wakukosha kwa mutima wabo bafiwa okugenda mu office nebyo government yalepera fyashitashani fyabakusa mwipata abanenu apa bulomulandu muleba sunkira apasuma elyo balebe nebo mukesanga kuntanshi yeno mukesa fwaya balebe na kabiri ishuko lyenu likesalika bantu mwasanga omwatire mulwani wenu mwitungo uli onso kuba omulwani wenu bantu limbi muli ulawina muletira mulwani wenu emuli ishuko lyenu mailo na mungufwa muli ulawina muletira mulwani wenu nalima mubushiku bwa mailo emuli ishuko lyenu so mwitungo uli onso kuba omulwani wenu na mwebate mwikwa abakalamba abona kirandapo bapuswe eshuko lyabo bantu bali kitobulwani n'omuntu umo abo bamunyina wakwa Josefu bamupata bantu tabatemenwe icha imbera yakwa Josefu tabatemenwe n'ekyali muri Josefu ekyo balefwa yabepaye inshita ileya taidi naifwe defo mukosere shiwenechi ngomwe wenu muchinso chakwalesa uli bwino Bible ilando kutilesa alenga infi ukuba ulubuto defo ambone amashwinga nala yebukisha epo yaba nara amona instayimbe defo kumyebo kuti abantu kuti bakabira bonna ulemyeo yenu nga muli nakatinda kulilesa n'okwendera mu bubire bwakwalesa lesa alina okuchingirira emyeo yenu nangula muli bayiche n'okumirenga mukakule n'okumona amaka yakwalesa mukati kamwe wenu n'okumona obusuma bwakwalesa mukati kamwe wenu n'amapanga yakwete abantu teyakafika pamyeo yenu nomba ekyo ndebipapata isura enyama enso yenu n'okuba abalola kabiri abayiluka nga amashiwi batufundire bantu inshita tufikirapo ninshita eyo omulwani ali waifunga ushanga malaika wanshi walubuto na kabiri omuntu nga tali walola tayiluki okuti ni nani nikasebanya ni satana apalamine na mungofwa inshita inwa ya kulekelesha satana alebomba sana mukumonekanga malaika walubuto n'abantu bakumona ko olubali lwa lubuto bakana okumona olubali lwa nfinfi bamona okuti nafiwama kanshi satana n'atampa okwingira n'okutendekoko nawula emyeo Yesu imyeo yaifwe bonse tube abalola n'okuba abayiluka bantu nalimo mu bushiku bwa mailo kiri ekiroto kyo twakwata yali amabanja twakwata nafire ffe tutontonka nnyo okuba ku ntanshi nalimo omulwani kutyafwaya okufyonawula eriso tubye abalola okukana shimikire uli onserekenya abantu bakamoneko ifyo lesa alechita mukati kamyeo yenu ilyo bamushtisha bena bamunatemba pena akashimi Joseph bamushtisha kuli bashima kwebo bena bamunatemba pena akashimi
lesa ngalina mapange pamwa wenu tepapelele akashimi. Umwe wenu nga wasekesha lesa tepapelele akashimi. Uyuturela ndapo Joseph Musepela balandira chali n'emyaka 17 nomba pa myaka 17 atendeka okupita mufya bipa nicho ifiroto fyakwe fyamuleterera nangu ichilandelande chakwe chakitashani chamuleterera. Ukulandelanda kwakwe kwakitashani kwamuleterera. Saleni finshi mwinga londolwela baneno. Saleni finshi mwinga sunga kuli mwebene. Ilio bamushtisha bapona nomba twala twebeshani tata kuyabula nombe na mabayi paya no kuyabula chakufala chakwa Joseph Bachire Paula no kuyachitumpika mwisa mumulopa ero basenda no kutwalira wishati natusanga ichi chakufala moneni nga chakufala cha mwana wenu. Joseph Jacob pakumona achimona chakufala cha mwana wakwe apona mukulira. Therefore mbelenge verse 33 ati nao alishininkishe nokutira mwingira wa mwana wandi inamambi na imulya chine Yosefu natakaniwa Yakobo alepwire ifya kufala fyakwe afwere n'olusamu mumusana n'okulosha mwane inshiku ishingi kabiri bayimire bonse abana bakwe abawe n'abana bakwe abana kashi kukumusansamusha lero akene okusansamuka atire pantu nkatentemukira kumbo ndelira omwana wandi efyo wishi alemulira kabiri abena Midiani bamushishishe mu Egypt kuli Potifa chilolo wakwa Farao mushika wabasole. Ababashitile Josefu nabote bamusungire bayamushtisha kuli kwendela meshingi bayamushtisha kuli Potifa umo uwamu babomfi bachilolo bakwa Farao kulya kuchifuro cha Egypt. Eko bayamushtisha ili pusho nini ile tutatontonkanya Josefu bamushtisha bushe lesana shala kukenani umweo wandi nga ulio walungatana bwino mumulola wakwa lesa tashali oko twafu makonso oko tuleya lesa alebana banani nabaifwe monsomo tulepita David alelanda mumalumba 23 Yehova emuchemi wandi nshibulwa mumule mfauteko emwanengo okuyolola antwana pamenshi ayatekanya awezesha momwe wandi antungulula mumakuba ya bulunga mipamulandu weshina lyakwe nomba ndefu mumfwa ya mashiwi ati ilyo nyenda mumufokapoka wakufita kwa mfwa nshitina bubipantu imwe mulipamo na ine emashiwi ya bukoshwayo nga tulinobu bile mulilesa nangu abantu batusunkira pashiweme nga chine lesa na tumusekesha na kabiri lesa alinokutwalira ukwenda na ifwe na kabiri lesa alinokutusungirira na mupokapoka wakufita kwa mfwa. Joseph alepita mufya kweshiwe fingi
pamulandu wakusosa ekishinka alepita mufyakweshiwefingi pamulandu wakutemwikwa alepita mufyakweshiwefingi pamulandu wakukwata ekimonwa ekyo alefwafe kitike ifintu tulemona okuti umweo wakwe ulepita omwashupa ndipo kumyebo okuti namufyashupa lesa tatusha limbi muno tuli mwemisepera kuti kwawamuabalera ndokuti nomwe wandita uwamini okwikala limbi kyamwamina ini okufwa limbi ifuta kuli nokutuleya umwe wandi wali titikishiwa tapeba nangu bamwe abantemwa ishakwotefi busa ndefu akumyebo okuti lesa ngalina imwe monsomo mulepita akamifisha ku kifulo kyeno nangula mupite mufiwala mbile lelo lesanga nasungirira omwe wenu mwisakabane vyesonde lyalaleta lelo sakamaneni ububiri obu mulekwata mumulola wakwalesa lesa terero leshepa mushinku wenu nomukwata ekifuru ekisuma ekyo lesa alefu okumifishapo nomba mubushiku bwa lelo bushe muli omusepero ulesekesha lesa muno munshiku shakulekeresha Joseph teshivyoko tireisa kuntanshi yakwe isa tirefikapo leshiroto fyakwa mumutwe nafitempo okufumamo panti ale munanari mwati chiroto chika chitikira kulia kwina kukenani nombe isa turelandapo Joseph ali mu Egypt tani mu Egypt ngomwana wako wa Farao na ngomwana wako wa Potifa ali mu Egypt nganani ngomusha mwebate mwikwa limwelesa kuti amitwala pa chifulo chabusha ero alefu okwimya myeo yeno limwelesa kuti amitwala pa kubomba chintu chimo ichine muneke chapanshi ero alefu okusumbula myeo yeno Yonse fisuma fya firechitika fe pakuti fisuma efikuru fichitike lima mukasange firechitika mukatikanya Yesu tafiwa metatura fisekeramo nomba nishire sana tampo kwimyemyeo Yesu tuli bonse lesa na tampo kwimyemyeo Yesu mumitima Yesu mubyo kukabira lesa tukulenga abana abaresekesha lesa pantu nakwate cyarefwaya ukwakuba abapusanako muli ifwe mubi obukabe bwakuba abakupale myeo yabanesu defo kulekeresha munshtaino mukusoso kuti Joseph mwana Yakobo pamulandu wakutemwikwa na pamulandu wakusosa ekishinka kyamulekerera tekyakututinya okuti nga twasosa ekishinka n'okupata obubiifi nishikyabiipa awe kulilesa uwaishibe ekifulo kyesikuntanshi uwishi byokwala tutwala kweka kuli wene eko twendere mukatina na kabiri n'okumusekesha pantu kwete ekifulo ekyo alefwaya okutufishapo Joseph apatwa nabamunyina nomba olulupato talwabalengeri okuti Joseph achimfiwe nakalya Joseph aposwa mukirindi still nemfwa tayamusangire mukirindi Joseph ashitishiwa aya isanga nomba musha mu Egypt ndefwa mukulekeresha okusosa kuli imwe okuti imfwa tayakamisange abantu fyenga bamirofya kanolesa afikirisha amapange yakwata muli imwe icho tulingiri okuchita kuli ifwe twikale myeo iya kusekesha lesa na kabiri lesa akulaya aletusekesha nokupala imyeo Yesu ngemisepela tulaikala munshita ya afya kabiri nabatwe bati munshita munshikushakulekeresha neshina nshikushakulekeresha
twiba abalanda ekirandelande